Disinfect ron ha. Kani guys Simon tani namog anayon nya muro man siya takiang nya yang tiil po dili pag straight. Takiang man. Take me guys. Amo sa ni masyan og kuan kaning sabon. Sabon sa ba? Ano ni kuan? Brushan kanin namog sabon guys. Tina. Okay, samo sa ni siyang brushan og sabon powder sa panglabar man. Nya kan ni mag-spray na dayon tawag anti disinfectant nga microban GT niya mong gigamit. Usa ka sachet 20 ml i-mix nimo sa 2 gallons of water, tag 31 pesos rin gikan sa Pacifica Aggregate. Baka naman. And we will just do the same on the other pan, just like what we did on the first one. Ito siya. Buka tayo.